Shubor nakaslem jong unongsan hima. U MLE ka maulai ba process ti sauk me ulong ba sngo ya hap satya halor ka jingsha khot hajir jong kinong yalam mat ki khot ka HYC halor ka jingtur kandet cha secretariat bandawa ILP kabala ja house nam ar hajar ar puwei ulong ba la man sngo thu satya halor ka te ka jing khot hajir hatu bakila le tang ha ka gardan jong ki officer ni ha ka gardan jong menteri ka tanat kampo yeng ha ka jing shisha yukum kani ka kam ladai ban pan jing mot no menteri ba shim ya karai ka badai ba proses ulang bah ka jing shisha ki pulet kim dei satya ban pinbun kam hakum kini ki kam namar ha kani gari sanchar pat ba baro ki don ka hok ban yakhi bat pin pau pat ba yaki mat ka bagi sngo don kam bat kamat ILP ka bala shim da ka HYC ru kalong ka badan kam shisha ban yada ya ka jat ban riu rit pan shu ulang ba ki babun ki lapan pau bala da dei bam dan ki seng ba pher kamot na kalyang jong ka sarkar kala le mon ba le kat ka ba ka song ben kasi kam tong la iya po social media. Benda kalian jong ki members of HYC kena kerana po ka social media. Pemudang sing kami po ka print media. Benda kalian jong ki polis kena ka saman ya ki nongelam jong HYC. Hak bedi bat ki bedi bat ka kes ke bala pelarista osdam arpo way. Hak benda kalian osdam arpo way. Ki members jong ka HYC kumala saman na kalian polis ang ba kailan ban surprise visit dan surprise protest po sekretariat dalam dasim ya kena permission dikawai benda kalian jong ka ba hakajing saman da kalian jong police department ya ka HYC kau song tak kalian jong hing ngam sungu yap dengan sungu thu hanurkom ban kalian jong police department ki perkhat ha ka bede ba ka saman jong ki hatu kan ka saman jongki kalong ki kira tang level jangan orang tangki officer ni kemut nak leng jongki kila shim matai ka probable nak leng jong home minister ha bari berkani ti da jarang khat bakila shim ni ka probable jong home minister ngas ngolong bakla na bakla tam bat nak jarang khat bagi shimru ngas ban nak jong home minister la de ban advice atau ban advice kalong yakum gini ki case dan kam ban sik advice na kalian jong home minister banda kalian ju upat jong usa take a right decision hak badi ko kani banda de kom no mikmat bala kam slam hak ni feel nga ngasko kam de ka banda jong polis ya ka ban penbun kam ya kom ri kam nama ka HYC ka de NGOs pisoto ki India jing ka de demokrasi hak demokrasi baro ki don ka hok ya kidon ka hok bandawa na pada hok jongki tapi semua komtam ke NGOs yang HYC bat ke NGOs kena seng hakan orem ya kaban pet na ka banta jong issue jong state issue jong karwi par issue jong ya beri hi baro kawai te habak idon issue ba ta yo ja bendri ho ade ka banta jong NGOs kalau mami syakmat te HYC ru kala shem baka de issue jong ILP ade ka wei issue ka bla ka ba ka isu ko dan kam hadu kata banyada ya ka jabrio barit pa jongi ke jabrio te ko bukan lo matahi nge nak kali juang hap ka ko beri kepang HYC bikin jual sebaro ka banda kali juki aki pek khmit ya isu jabrio ang so ka ban na kini singi matahi wa bon higi pa jong jelahi pro ko yang pada ramdan kini ke NGOs kesorkan kali ko man ngan kali ngajonga ka bang i ka bagi ni kasi mata na bang i ka jingki ILP la jan baro ki NGOs apa ka jalang ki ILP te basong lingo kolong balik tang HYC mendai khat saman te balik khat saman ba ka ju ko pom ni tang beri khat mata tang ya ki NGOs pai ba tu ni pai ba tu hojar mi unu pai ba te po session library kan ba tu pong long ngiro session pai ba yang te po session library along de hojar dah kajar kamu kasaman lagi yang lagi hojar pai ba mri tang HYC pingatan na wasong kentu ya sarkar kam tamika polis dan yang government pi ko dem government ko bolong mata ngape ki bobon ki kam jam ngajukan ni kani namar bobon ki kam jam apa jong jelahi berapa ngai kembala la advice bet nak kalian jongki senior IS officer bobon ki kam jam ke bangim la benda de fact kalau bagi kam jam bobon ni apa jelahi la peniak dah kai officer atau daun nak kalian juki pisuk bagi ki officer ke officer makim kim skutu kalong ya ka
jaga real problem jongki pai ba issue issue jong pai ba hang ni episode thu guys officer jongi man nagaleng jika mentality jongki ka mentality ka long fair itu ka long for overall interest ko ka long for the ka long this locally nationally internationally ka ko har up here de kumding man nagaleng jing biyang na pai ba dengan so ban kentu ya ka sarkar hakabade barka saman nak ding jong saman ni choice aso nagaleng ka joka kalong ba kadong kami ya kaban sange para ka juga por scam bang ni ka kis bandar jar khat making gi bakidan gi ki kendon pangan aso bandar so kadong kamu withdraw nam daga jingbet ka jingbiang kabade ka long jong ya ka recent share pai ba de ka recent share pai ba bading scam ka long ba nagaleng jing ka bangi dawa ka long nang matang jing pai ba pas ka scam ka long ba ngem di ban long yang ban weekend ni ban ani ban ban dot no siapa ka long kam klang klang da ban nak liang sarkar kumjo nak liang jing pang interinkat ban ngi scam ha juga poro kan ngi nak liang jing ngin hap so ngin hap ya kan ka kum ka an ho ni so ka an ke rekam la ka jong ban ngi gi brio ki ba start ba sampang in posang hi ban ya ka kum ka an kadang ba kanum bo kanun ka jing ya anak mata jong ni ban ya ka long dien hadina pun bo brio ba kem ni ginong India ka bo la de Bangladesh ba kui rung kat mamon hapo jong jelahi ba ko we to ngas ko ong ban nak liang jong habri ba LP ka jidawa LP ka long don kam bar ko mo matahi ka LP ka long ba hadin ban nak liang jong assembly la pass solution report la pass solution but kum to kala yan mata solution but ngana ka liang jong ahi kumba hakani manager snow ba kum ka long matahi ka resolution ka ba mangi pass po assembly to nagaleng sarkar kalong temporary sipor nagaleng sarkar kalau lam made extend halang badeng kedua union modesta da kamata ka sunjungi or aino ILP de kam ngeri bas kosi kalong kan kanami kisnian mi por kami de kaman mi snam i balong baka ka follow up issue kapag sarkar kalong ka follow up from time to time hang di ILP hang di policy am si kalong serious hadu kata Malakan menagli sian nadet, atau menagli yang sokar, mentang sotu sebenarnya bon kam, parang sotu kalau nggak lagi bentang nagli yang jonggo, sebenarnya orang trust mentah, yang senior minister, banyak kedua union minister, lagi mana in the meantime ada orang trust mentah, yang senior IS officer, kemana bagian budin ya kan ini isu jong ILP hang tiap pada lidari, nomor hang tiap sotu gimana sih pair dalam dan push, dalam dan follow up, dalam dan pursue, dalam dan mentaba initiate, dalam dan negotiate, dalam dan mentaba convince. Ya, kita pun di dalam kamar hang tiap pada di kan numpai. Tinggal kan mengenai juga nggak iru nggak sekolah nggak ilah bah im mengenai juga. Kami sih bahadin, longkan misi melangja. Isu ILP kabak sarkar keren, kalau orang sarkar kalau bah ibaga isu LP kalau kita apa jangan jelahi berapa, tang apa newspaper. The in reality on the ground, ban meeting with the Union Home Minister, pada hi kam sim ulang. Pi kalau ngai bersusi kalau bah, tahun Delhi, nagaleng jongki kalau makaport ke Delhi, dengan sobat nagaleng ki Minister kalau ki nagaleng jongki kalau serius ya kan ni, kenapa ni keren? Pi bagian ki pai ba kalau dong pi dong sarkar, ngangas ong pi ke benda sarkar kalau fair. I'm not a part of the cabinet. I'm not a minister. I'm not a senior minister. Bila kejar kat memedangi ilong kalong ba I'm leading the government. I'm leading the government at the time at different matter. Kamu kata kadi kebentar jonga. Ni kebentar masa absok tu pangga kerni kata nama kita beri pilih ayu. Kisuk ki don lang. Dia question don lang mata kasulang mata kalau nakali ka jongi don lang tapos kami sarkar. And the decision ki ang decision making. To nakali ka jonga hing nganula ban keno. Kanong baka sarkar jong NPP, leka sarkar berap mengkordan kalong kumno, baka le ayu, barka benta ka basahi kung ta ka syong hagi paiba, ay paiba kan pisyar, ay paiba kan pisyar, ay paiba kan pekit, la kabyang de kabyang, piso ko ngalaw dong tonga ka dong ngani kun ng UDP, la ka jong party, ngiti kin ha project ka jong party, kibay peden don NP man la ki ka man ki hapan po kin hap ki ka man safeguard tang ta jong ki. Tingnan utang ni kaway. Dia beri berka performance jong ka present comment for the last 1.5 years. Mata ka syong pada hagi paiba. Kena rating bang bro.
kabiang de kambiang ka syokaki datang ka ke long ban raya kata kadai hostem arpor pulai edu ka ana biang la kadai UDP lani boleh ke parti hak ne ka election arpor pulai abi bai ba kin judge ka long ba hada pemuni present semester fan do ka syokaki de ke bang i mang nang ne junga ngamong ban nang ne utlat ni plan ni ka ngai bagi nang ne junga kalau be ka sarkar hi la punya be ka sarkar hi la punya dagi broadcast na tanda bon ki kam jam ki brio jungi kalau kemio benta apa bon ki kam jam ki tu benta bemenang pengalakan benda nak dengan junga haga bedi berkidiki haga bedi berkidiki konsultan ke bang sarkar ka apa na bon na hajar kam ka ba ar ka benda dengan kam ar pada pi ke so ini ki birokrat kim kuslai nak tagi samla jungi gila iya kini skim ta no hajar tam dan ki makan post ke balai mesti mula ini ki makan post boleh nama ba kalau dong wala thap ikini ke jimto yu khasi jungi jantia jungi bugaro jingi jimto kalau jimto mle ki bai atau ki goslo dan jar kar bamda ka biang le desi pada kabut labor pengadil lain within that period you should complete all the term formality kabut kato tonono lang ta ki ka kamu san e ka banakal jungi hakin sini kalau ba kalau dong bang sarkar hikam ko apan getiu ki biro jam me hak bede berkejing sam kunsiang babon ki brio ke jom ki basa benta jom ki basa datai sepo mat bisu basa munga basa benta jom basa apa jon jela ji ki banakal yang joki ki nakal joki kamba ki pen kha kunsiang atau hajar ki dan ki dan kamasul ngok kunsiang ngina community bagi sarkar mentakan kan promote ki biro jom ini ki bari ji Dek masuk gua kerja kabar kit senyang dan apa mereka kit senyang betul apa asam kit senyang betul dan siapa so pengen mereka masuk yang ini berkait belum advice kita berkait belum kabar tiada sebar dan kalau kita beraya soksa bapa kita mereka suatu ikut hilap di belakang yang ni mentah hilap suatu hilap suatu kemudian beri hibar apa kalau di kapor bagi saya Gibril betul vision atau betul mission bagi Gibril betul capacity berlead yang ke sarkar Ostem artwork mulai nam tak interest yang jelahi berkoi. Hang ni mata kan lawan arben tak kan. Tak kesorka kan. Pat habdon kesorka kamu kan nadong sedong kan sorka kan advice kan nulis di nadong sedong. Dek basusi kalau hang ni pada kalau ngangapong badon langut sangut ki ai soksa. Dek bagi bang i nak ni jonga kalau babon ki kam ki jam. Mabung di kam jam hi la lam ong kila advice tadi stop lani mentala direct tadi berkomen nak kalian jong ya iso sang ngeli babon ki kam jam to soka kadang mereka solusi ke lomba aja ka bon ya soka la penya tada gini ka iso usah de kalong ka iga ba solusi adu kata habang i yang jela jong pila taga daw nga iga apil lagi yang pai ba jong jelahi beroi ka jingjit nam ikhbat isu di Mipat cakap assembly kalajan harus nama atur pula. Paling skema lah pendudukan orang benai Februari. Bat ngang seorang kedui pai ba. Kalau dia kepoh benda kalian jungi kalau bangin in berkat cingai. Jiat yang kibril ke capacity. Kum kinong ikhmat. Mending benda kalian jungi ke dalam yang dalam sarkar. Bagi ausar ke dalam sarkar. Dia kata kalau belum dan kalian jungi jeng pai ba. Kalau bagi long bagi sempang suatu pada kerja kupor nak kalian ngajung dia benbiak bentai yang pisah. Jadi kalau kaim solusi ada kata-kata nama ba kajing long jeng man jeng pai ba jeng sansnem sitang ya kan sempang development sansnem sitang yang ba ile ayu mentagi minister le ayu minister nrai ke mendala poi election bon nak kalian pai ba ai pisah ki kandidat ki businessman nak kalian cuki kena kan mau nak pisah bagi klub nak ki beri gobiang tan pun ki beri gobiang ai dan ki beri gobiang ki pak pan syakri ko mi syafan dan nak kalian cuki kimdan ka pisah kemudian businessman dengi dengan pisah madangi mangi la ngi de along ki political leader nang ngi de ba pisah businessman de pisah businessman babli nama maki kila kamai ki terekam terjam dengan take untuk pai ba. Patang terdaw jeng wan di businessman muda syam politik ngalon ong kan persliu mentai dengan jelahi berakoi. San hosna ngilamat.
barang ni pai ba nang ilong ga staff hakan di kan tim ta hakan di kan tim tang to injit ibri bobiang pakai ala ibri bobiang in pai mana kali yang ci kum dum kan lam yang kecelah akan di kan tim ta abang i yang roi kapar yang ni mata i ko berken development jing ya dia berfungsi kalau bagi kam gejam konsultan gi perfect baik hajar gwan hapus ke pihak department affair pakat tengah mungkin sih dah bila terdaw kan mana ong bala penia de ai susah ong nanti terdaw kalau ngobon mana konsultan dia na bar ini bawa mana murah ba jadi ai susah berhanu ke murah kalau memiliki sesuatu bagi minister jingi kilong week terdaw kelek kau man dia kalau ke pohi bangin pakat mai bangin jit ke beri mobiang kalau menyelam ke jela maka roi juru maka mereka jungi kalau state ke roi kopar kalau state por India